no ruganka hi. Okay. Yes. Amazina ko mutebekanisa program ko yagambira mu kubanza. Nabanyeta kandi ninye Sheikh Mugarura Huzaifa Ahmad ndiyo mushumisa ko wagamba amadrasa Nusrati irani maramusiya aba ahitwa rugo ko amadrasa Nusrati Emirates amazima gari ntu bakondra cyarumwe kandi abutse nkabasa kwebwa ahinkutura ndiyo mushija pakarentire ni ntura karugangama. Okay. Ananye my beautiful wife ni kumanyorwaho nakora musiya shekati sobra alhamdulillah ngira abantu bisinjire mu nabitu aha kasozi rubeya. Okay, no guys. Okay, inshallah abanye musiza wisinjire nege bice munkize tugaruke aha topic yitirizo inshallah. Kigambo la'ana ne kigambo aba amanyi kuba stamere bagambe kigambo la'ana bagira ngo huwa tard niko kubinga nk'umuntu ni rahmatillah okurugwe musasira kwa Allah ukashanganta ngoguwe tari muki musasira kwa Allah konke kikusinga okwe kutangaza ogwo muntu kakumara kumubinga musasira kweye kandi asigana amuhereza buri kimwe cyone. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala janti huwa ar-rahman ar-rahim. Namubinga konkasiga nakora ki namuha buri kimwe cyone cyakwenda shanganti inariya nanywa nabyama bushesha takugira ngo kana namubinga reka mwite no so nsakureba abantu babo ngakunze basokora kuyagamba abariko la'ana nibo baha twarebe kigambo la'ana kimanyisa okucena nsakureba abantu abacenirwe nibo baha. Wo kubanza omuntu wacenirwe ni obakweta al-mushriku awil mushrikin abantu abari kugita ahari mukamanyamahanga wabo ngo abahangira kabateko munsi. Ekigambo shiriku ni kimanyisa okugita then twagenda al-ikhtilat no kugita nakwe konke bigambo bindi bitana twine waruguru mutagamba shiriku no kugita then ashirkun billah okugita aryoha ahari mukama ruhanga wagita habindi it is okay wakwatesi wano hagitesi wano ndijo it is okay. That is al-ikhtilat ok mixing ebintu okothaituraze ntwenda kugita ogwo muntu ari kugita ashirkun billah ori kugita hari mukama nyamahanga akabingwa omukusasira kwoha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntubyiyankahi ninge basabye mukaseka kabyiyankahi Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani yashti nisa harmu ashura nibajeta al-ahzab wa kurunji ukagenda ha mushorrongo ogwa nkaganina mukama ruhanga uri kugambira nagira ngo inna allaha la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira jukwate kurunji ngo inna allaha mazma mukama nyamahanga wahura umushorrongo mu Qur'an ningi twasaba twita ngo aya ne wahura haro inna ejo neberi stamp wallahi neberi stamp mazma mukama nyamahanga go wakwangire la'ana al-kafirin ayeji twine bigambo bibiri twine kigambo cyo kweta al-kafir nugo muntu wahakana bi na madam Hawa twaturiya nkagambe kintu ukabura kuchiboro winga ninjanti akafartani wampakanisa so nekigambo ekyo kujanti wahakana niza barumwe nkabani nizo kwa isingira hari mushanjokwe nkatemba boda yo mushija yangira atwonka seka nogira ngo ruhangariyo aturuhanga tariyo aturuhanga niwe subhanallah Hasan ibindi manyamara bati akagira aturuhanga kahura najat wallahi Reveranda ariyo kampurikiza ari kutureba uri mu ruhango kumanyisa abantu bawe guruhanga ko ariyo n'isizoni yawe
Ikiti wachekorra akanga baydo yo ndijo wagizire twatiriyo ko urutoke turi mu rwito n'abahinji usilamu mumaragiye gukora twatiriyo yati seka nyenda ojo gambe ruhanga anyime cyamushana akari wa boda arakwenda kuje mutabona kuza gukora cyamushana kayakora ki umushije yari yajatauke kanye navuge boda yanche karo mukasheshe ruhanga ikoreki anyime sente nyenda kwereka ngo abantu ece gambo ayishi yatugambira ngo Allah akacena abantu abatakumwikiriza ajanti agambire ruhanga agende anyime sente kinaze gukora bukashesha mushije aza gukora yagaruka naki na sente yokuwa kuboryo kwe oruseka bakakubuza kibuze cyo muhato ruhango wawe nakora ryari yukaba jiruta reka ntakabare ko muroka madam hawa reka kamfuterere kishani ekishani kwereka abantu aba ekibata kumanya katugire natambura niyo madam hawa twagenda Queen Elizabeth ntahariyo ki ntahariye ibinyamishwa ko twahikayo Queen Elizabeth twashangayo enjununji erimo amashanyarazi naho kare hararo nasigira heru erimo murro haza unyo watambura niwe nakugira ati nore ya ejenju na nasigira warebaha nti ejenju keyombeka nasigira ujya tumukaseka natambura niwe unge wezi mutu ziruho aha bwaki no kimanya kurunje mu mutwe ngo nshika basa kuyombeka ikintu hato ko mpaka kungate ko mbintu byejensi nabireba ngira nti konka namazima hino wabitireyo ngo twashangariye ejo mpaka tukamanya ngo hino waje konka hino wakoze ki ati no nuko kiri magara agency yikiriza uriko kwanza mkamaro hanga mutariyo ariyo konka dokora ki cyo kumureba kiri ko mwana yaba ariyo munda yanyina ndakubasa kureba nyina nkahi aha face naza kumureba ryari naza kumureba yamara kuzarwa yana monsiya nazavuga ati atogunuwe mama atogunuwe tata abone gukora ki kubamanya so ni wanu ndakureba mukamaro hanga waho tugamba ho banza urwo munsomu nore madam hawa turinka bari mu kibox turinka bari noza kureba mukama wachi which box ekituru mu eki nicho wamara kuruga akarugwa mukusasira kwa mukama ruhanga nti wa'adda lahum sa'ira nkiyamazire kumuchena yamuraganisa yamujyanti kare wabakanisa tindiyo ninza wa'adda lahum sa'ira akamuraganisa ebibonerezo ebiheneso ebikushasha munonga bantu mukama ruhanga yes embera nikimate yangu hyo kwa heru hino muntu obokushaho kashanga urwire bwa murenga akagira ati bamwe nibeyi bamageze nukoze zabirana nke wefeho yatambure bashaka nbigambe uzakshanga oshanga ita numanya nyine yo muntu nakora avuye nabasa ugenda akutwara mbakweta ngo nabafumu akira kuamara wa steppinga yoto mbafumu manyango kusasira kwa Allah wakora ki wakurugamo oje no muntu uko wanzo twakora ki utwareba twaza gamba ryogwe twine nibinje twakubasa kumugambo munchirize tugamba ha muntu owa kabiri omuntu wa kabiri almunafiqun Allahu akbar almunafiqun omuntu endebya nabantu bingi muri numurebya abantu bingi oshanga niwe nshonga ya mutahi wawe kurra we hari munonga okushanga ngo niwe nshonga yo muntu mutahi wawe okashanga naterendo mahansi ngunanka siya kintu echo mukama ruhanga nabasa kutakwiguru eje nshonga iri hagati yawe nuriya wallahi nibaza kuri nibaza kuri mesigo
haramwe muchorro ngo gundi ogore kugamba abakurya umugabo mwita umunafuse ngo bakote mu Ruganda yankore ntumwita umuntu arukurabire nyumoriya agira atakora mwagambe ki arabe nyuma akora ki akigambira ndijo mwenu akuryanga tanisa ngo ryanga tanisa mu mutima gwe babo hino mukazi unayijuka akangwata akanshasha akagenda yahereza umusigazi sente kazi ba miliyoni zingahi yamutuma Kampala atiro gukora ki onshubure bintu bingurira nkore ki nti nkore duka nganyunjira mu duka yanje ubwo mukazi ari umurimba Rome yani muraba humpurre naku wallahi no watch mukozire na waru wallahi Allahu akbar esho ntizachirumu akamutuma Kampala yatereza smartphone izizi yachi musindikira amujyate ibintu nabigura ati numurinza akora ki kubereta muri bintu bikije tubirize no munsi yaka bakasoma kamera bitno kwa bakaya kabana onka akaba kazi kara mushije mbasa kwetera bikonde mwini nga omukome uyo mukazi turajya polisi ngo wamukora wamtabariza naza kusinga leta ora kunimboka hariho taine bujuruzi abantu nibinja bituru kwesiga wallahi uko hero kwe ukarga ukagambira na ibawa wechama akajya cyangwa manyama mukazi mutahi nyencha kare ukachurra wane ibo handi ukebuza kana kigambiro muntu omwe kikahita kita mukama ruhango go muntu wako rukorecho akakubingo mukusasira kweyi bale shekina amakuru kitandende bakadama bamba no manya sente kututa abana bali batuka mno onkabambe hino obajire kwita ataho na no yango bitaro kisa tufuna hamitima tusasire batahi bitu reka mbahereze umbazi wabano yendiguru nano butabingwa kusasira kwa Allah umbazi guje mu Qur'an nugo kwata hartwena obari muslimu tureba watari muslimu biyawmi alqiyama wala uqsimu bin nafsi lawama nafsi lawama shanga wakora kintu wayo ubona kuri cyaci wayo isokefuza oguna mutima yagira ati ya ayyatuha nafsul mutma'inna ngwiwa ino mutima ogucurire kuranti otebenkire wotine sente ujeta alhamdulillah tinyine ukikiriza hata je mutima abantu giteka harubaju ino mutima guna yenda muguryogu no wakwenda obiyebwe kare unko takayebweki mukamaro hanga katugambira mu surati shu'ara yagira ngo yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah salim ijuniyo aya wakwatejo no wasamarize ngo byambona nemanisa chi ngo yawma la yanfa'u malun wala banun ebinimbe gambira abantu twaribaho namnonga niwe awutwagambaho umuryanga tanisa arukurabe nyuma batahi banyu nti yawma la yanfa'u malun wala banun nizoba esente zawe zoyine ezo kutwara ko mbafumu
ezo kuguramo ibintu bitari kuramwenje enjayi ngo inizoba la yamfa malum tizira kuyambi no wakuboye no bya sente madam haba inizo barimo kasangwe sente zikora buri kimwe ngani nesteka te question nayo kujanta ngo sente na ine sente no kore cyo ne konkize barimo kabani nshoma nyoka shumera shuhada okay masha nirigishomero yanje era nabara musemwe n'abashuhada hinizo barimo nkabandi yo mu dormitory nafunesha rankantari resapa nkanye ne sente nzine konka aho kuraba get bagicinjire sente nkozire kinzine kantini bazicinjire kagira ntala Allah zikora buri kimwe oye nabasa kujya seka ni urushaze kuko inenje nganda kubasa kureza asikarenguzi akarabaho niko banze genda uzama ujije konka hinde sende uzara kuri kibuzara kuyambe wala banun na utine bana nubo warga mukubi no warga mukubi hino byo batse bakati atseka kamuri ryo kwe ati ntangaro takuzara no guma humuka akagambira nyuhure ati yobora ejembere ko janti niyo kwangara mu sento zine ibibazo bakora kiti birakuyamye ninga abantu abakushanga ubundi no mugiga ine buri kimwe konke ndwara emuremeraho ka azabura hamuhone yangu no kunda shukari ngamo ujya kutokota kajinyu wallahi ukimwe cyo nekirunye so ombaze gunabagambira agira nti bonabo tubirabayambe akaje akarete nyuguta iba kweta ngo harful istithna'i man ata Allah biqalbin salim eje nyuguta ne yahura biriye biyaga bahigo ne byagarakaho man ata Allah ngo bari zo misho gamo kama nyamuhanga biqalbin salim kugambire seka tuwari kuza kutaho umujana muzafaru tuwari kuza kutaho umujana reverend pastor tuwari kuza kutaho umujana ari kuza kutahamu togwara kumanya Qur'an yo na mutwe akagira nti man ata Allah biqalbin salim ogwa kuza kwijana no mutima guhurire nuwari kuza kutaho umuguru tugire mitima mirunji ubwiye ko burakoremereho jirota alhamdulillah nubwe uruhango kwiyakozire ki okwiyantebekanisizo mu magaraga agency ori akara kwetera magezi ngo muzomba fumu jirota ito twine kigambo umuntu yamara kurwo mu magaraga agency nikigira ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nikimanyisa ki ngwitwe turiyaba mukama nyamahanga gwatuhangire wa inna ilaihi raji'un kandi ahari nuhaitu kuza kugaruka tineragumo mu magaraga agency so okurgamu okurwanira magara orukazomba fumu at least mureke amurebeho akozire ki ashemire ariyo mbantu abakuza kora ki kwesima hati haroka post yake narebere ka link aha social media omaka nagira nti umwe akari yo mwisiriza mwe nonga arikunde nyenye konka akarwa atacesharira mwe azaba abamuri hihi bamutwara mba satara yange tara yakore twitware baheri izoba niyo madam hawaya yagambo twabantu ganira kubira kora ki otakafire rondo umuntu arakurwaza wawe ninga ukarunda hiwa wamara wabo uri mwana rwaza mama wawe kandi cyakandi abari musiramu itwa hari ni musiramu kinje kamba kugira kuna ki ari musiramu araze kurwaza abari ki umusiramu arukumanya he bintu by'ubusiramu ako bahine bituru kubakora kandi jana abari yo mwikiriza ariyo mwikiriza urukumanya ngo karara na yarara bwaho abuha abwa mukama nyamuhanga konga kuje bamurugire mwana je ndwara bamurugire iyo
ohinduka omusiramu azebyo iwa turebe kutureba atakuchenga so tayine capability yo kugira nti ayisharremu so jeza ho muroneka abana bagambe munyundi ki yo musiramu ekikirambe ho mutagwira amahanda yakushango tinemu atatiyo nokora cyo munsi akora ki akwita ninga ejo nengeremwe oriya neiba wawe yata atwonga nangogo atura nandusi nuweno gira abana banje atereka muroge ejo nengere ndijo yo kora ki yo kwita konka enyitejo noboje konka ekyo kubanza mukamaro hakagira ngo wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam akigenderire ati atna kati kusema jati wita mtayone bakoresha yange turu sheria konka kuriyo wazamba hanga heru wita muntu niyo mbakora ki kwita konka baza kwita bine kubanza bachondoza namazima umwisire okigenderire umwitise basinga bazireba nibabanza bakora okuchondozo kwa mani munonga kandi baza kwitira ko omuchama nibaleta kumuya umuranga batega bishango bajya ngo tatamwitirabusha uninga hari umushuruzi ariko ariyo kujya tiba nguti yamwita yaba tariyo ni wakasani okay aho bujuruzi niyo bakora ki bakaraza bajya ngo mwakora mbaweta mwahwana mwena mwakora ki mwingana so twaza gamba aha muntu orukwita nibinji konka baturikize abantu bitwagambaho nibinje bitwakubasagambaho nanogoreka mwiheyo tuyina abantu abari kurya ito bisiramu tuyita ngo riba nagamba nshongejo neza kwata abantu binji konka Allah subhanahu wa ta'ala kajantu wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min arukwenda gikiriza ikorechi ayikirize faman sha'a falyakfur kandi takwenda korechi obireke konga yahirira ayejo eri musatul kafi akajan inna atadna lidhalimina nara mazma sabo kabatebeka nsiza omwanya gwabo murungi nuko guha anara ati wabyanga ruki biwana nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abu Hurairah abwapusi munonga bihamwizi ineryo nti Abu Hurairah tata wachi wakapa nino wasakono kundente twete Abu Bakar twete tata wachi mukama nyamuhanga akachenoha akiro riba omuntu arukurya riba abantu bingi tubakira kuchenga riba nako rekamaze nkashobora mu riba niki sheri ntuza kutandikira henyene ambanza onkize tuze ukachamuka homoro ntugaruka atakarga inshallah illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح نهيدا
igana katwanyizibire Radio West ngamba mpre ni radio ruleta mtunguka kandi ko sogene wawe kutungura no kutamura abantu ukora programs zitazimana zimwe ina makuru music mu ngingo mutano ijora Radio West umaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona mbara igana katwanyizibire kabare cyenda nina akatwanyizibisha tumba tugasaka igana mukaga akatwanyizibikaga kampara cyenda nitano akatwanyizibire fotopato cyenda nemwe akatwanyizinot Radio West ngamba mpre umupira rucuncumura mu cucu hagati y'abakozi ba Radio West na TV West barukuritana n'abashubuzi ba Nyamukana Town Council omuri ntungamu ijo rebere okazetora toro muchayi omwenya nachacha muhanama shamwenda ziyangwe otakaburaho. Welcome to African Sunday Games. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Cream. What? Follow with Afon Process. Next, a helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagaleme. African Sunday Games. Served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. illallah Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa amnan wanje nakwakira mu kankumurako program teje nyamronje eyo live akande atiro tureba nshonga nkuru munonga ekwatirine nana abantu aba Allah subhanahu wa ta'ala twareba ngu abantu abo orikora shereke ori byona ko kutabireba ababona Allah subhanahu wa ta'ala akabakena abayanga tansanga shabari hariya ababona inshallah ta'ala tubase kubimanya kandi tubase kwetera umutima atwetereze atube abantu abarunje ashita kagira mukakumura muhadith Abu Huraira radhiyallahu anhu okusasira baba Allah subhanahu wa ta'ala musimi akagira ngo la'ana Allah Abu Huraira nuwe yabigambire bigambe arukugira ngo nabi akagamba ki hate ibintu bya nabi nti la'ana Allah akilu riba ngo mukama nyamahanga akacye no muntu wena arukuriya ibiri ngakagira ngo mutara akore ariki akacenwa hina abantu emwe ebaktwara riba ko bitaro riba itokore mujima gitanga interest ninge essence kwa inyongeza ecyo kureberaho twi no basa kugenda oyehore omuroni bank bakugire ngo umuntu tuzakuhereza miliyoni emwe kunga miliyoni emwe ejo oyongere mu mitwaro 20 amagobago hataga obusiramu nubwo bukora ki nubwo bukwanga nubi jenzire ahagwo kuceno akujya nti umuryo mukaboxi akacenirwe mukamanya mahanga uzagenda ninjira kora babizimbe bumwe bayanti bank property babitwira abaki ahagwa aroni manyamo yihayo miliyoni emwe atiza kwaho ije mutwara abiri kumane yongera
yongera tumuntu ngo numuza kutensa noza kushanga ntebe yawe neje wayombekere ujya miseroni bakora ki babitwara wanje akebora imitwaro 30 bakumbanja ahamtwara eshatu zikagumana zara we yakora kiyazirgaho bakabya umshaka kati mukomeye ndumbaje zingahi ndumbaza anyo timizimanye miliyoni 5 ati ni mukamba makumyaga eshatu bagira ngo conditions zitwakozere neza motoka kajuguza akabaye motoka y'umuntu yavuga yakora ki yajuguza kurra umuhaditha ko yayonjire heji wa maukulihi na nogwa kujirya katugareka nyuma haruho ubuntu wobo ese haruho busumwo aba sasa ngiye singiye akuvuga muti na ya time owe horayo mbere mwene kunye kuje tikakoreke utereka nziheyo kwano ziheyo mukazikora imishishura echo abakutureba mwine obushuza hari echo no yayo raina amwe baraina mazinaga yari mazinaga yakoraki ajinaga noza kutikira awe tata Allahu akbar. So konkari yesho nojo ejeno niki nayo nuriba ngo riba eskaga kuriya umufizi ko ziza ngahi amasabiti wa mawukulihi nanogo muntu ari kugira riba na wakora ki ariyo mu boxi akaba cyenere akakumizamo tuwakatibihi nanogwe awara kujandika ate bigambebi nani mbigamba uri yarga baroni nimba namwingiriza yatumgasa kadahunama nga ebi nimbigamba ndikushomesa abantu bitu abasiramu kandi kubashomesa ki obusiramu nibyo bintu bishikiro takanyigiro kashanga mu mahanda ukantera ibare ito busiramu karaje umusiramu tkongo busiramu do kubwikiriza tkonkaza kwate osigaho wachimugambira chimugambira atakwe kwasa ati wagire urashaka gukora kuri tiare program meji nje twobusiramu tubukwikiriza roni atgikwate akuja noyenda bakasoma kukajya gukora ndinyi rajuma nkuna kabura yakajya washahidihi nanumuntu ko wabaruho wayimerera nk'abashuruzi ukagira ngo yawe namwemerera umeroni nzakora ki Allah akagira ngo mwena ahakora ki akabatira ko mukabox kamwe mwena mukacenwa abantu abandi abitu Allah subhanahu wa ta'ala biyacenire al-murtadin rigena tukashiteko mu ruganda umuntu warugum dine y'Islam haza by the way munagatakibirwe kuri ya murembe kwa Nabi hakabaruko to kugira ngo gende kakuyoki kakuyo umutwe so iturizo turakwite mukamara afite ko boxa kaje akabantu biyakenirwe mwena muri mu boxa ko Allah subhanahu wa ta'ala akagira nti wa man yartad minkum an dinihi ngo muntu wena ararga hadiriye akagarka yo kuriya hiyabirari fayamut akargomba garagegens akafa wa huwa kafir kongario akiriyo muhakani akiriyo muhakani akagira akahendera ayere kugira ngo wa huwa kafir wa ulaika habita amaluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar ngo
Allah subhanahu wa ta'ala nabishisha ajanti kandi enkomerero yona uza kuba niwe uri mukanta akakarabe niyo ngico cyawe mukamara ngakuvuza mu Qur'an musati bakara akavuza kivuze iki niyo cyeteke muri njyeteke bo akagira bari abazi billahi shaitanir rajim agira anti wa man yabtaghi ghayra al-islam dina no ejuna ayendijo omuri akagira anti no har kwenda akurgo mu dini ya Ibrahim wa man yurid no hogar kwenda ay arkwenda kurgo mu dini ya Ibrahim najiba mu matinigayo ungakagira anti wa wasa dinejo yo kwenda kurgamu wa Allah subhanahu wa ta'ala abana bibeye ayub na yakuba ajya bakastamisa nabiyi wasa biha ibrahim bani wa yakub akabastamisa yabagira ati ya bunayya ngubana banje inna Allah astafa lakum ngumazima kama nyamahanga abarondire yedini fala tamutu illa wa antum muslimun ngotakageza parakumba karage jensi urichi uri musishi nyenda ebega mbera shembe yo kwate mu twari babantu babona hona shi kubarabe bacenirwe twaza kora bata kurwe mu kabogso kucenwa twaza kora bata nkiriza kwereze amasiko ngo mukamanya mahanga iwacu huri yari munatureba ibintu basa kurgaho ata ibn kama la dhambala ngo umuntu arkwetisa akagira ata atwonko mwere erizoberi umunanga karanga mbere cyama niza kuchikuma ukakiteko mu mutima gwawe ukagira twonka mwenu mbe ninzo wananka ngo nikaza kuntambere ngo nikaza kumpemjishana kaza kumpemjisha otamazima ruhanga wanje umutima gwawe ibintu bimutima byo muzaganga cyonka konko utabitira test tamazima nayitisa Allah sallallahu alaihi ataibu ngo umuntu wayitisa kama ina kibichona haro aya nezi nibiri nizenda kushana haza nzibasa kubuza buziro atwara kutureba nikaza kushobora niziha ina aya iri kugira ngo mu Qur'an ogumana kugira ngo inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ngo mazma Allah takusasira muntu wena ugaruka mugita kintu cyona ngo yaghfiru ma duna dhalika liman yasha unaza kusasira muntu wena ndijo ko mukata rwo gukora ki wa mugita ubwo areba konka ira aya zaho hayo ayendijo ahiza kugira nti qul ya ibadi alladhina asrafu konka hurrenjere ya besiremu agambira nabina Muhammad sallam nti qul bagambire ya ibadi alladhina asrafu ngwabiru banje akabeta birubeye yade akabacena ngandiki nabirubeye ya ibadi alladhina asrafu ngwabiru banje mwabari kushisho munsi ombantu abyacenira bitamara yoku harumu المفسدون في الأرض أبارك شو kariya kungabona binji twaza kufunura kigambecho ni cyango so ngani mukoze ki muri yo hajya tuli ya ibadi alladhina asrafu nchabo abariko shisho magarage agents la taqnatu min rahmatillah utakageza kwa masiko mazima yo bingo zire ni mundu hangata kansasira akagira ati inna nubuwa kuba wamugisireho ugakora mirunde ngayo bamenye 10 wabo cyurire nakora kina kusasira kandi hatika uri kusasira kandi kana kusasira hatika bya kwatengo Allah takuza kusasira
yade continuous inna Allah la yaghfir takusasira konka takasira yari twargo mu magara agency atetisize okafa okafera bibi wo munokora atawutakuza kora ki yo wakozire shiriki nabasa kusasira umunafusi ubwo warabire nanka kagambe bahamabye wakozire ki owashambine nabasa kubasasira konka ubwo wakozire owashiriki takuza kusasira konka wabo kiri mu magara agency wallahi yine chance الله مسمع الله يقبل نايشرزا توبة العبد وكويتي سكون يروي ما لم يغرغل as long as umisuga gutakashire maraka no byakwije bahura tuwafa ukatana mbigere no gwakushika mu kifuba konko kozire cyo cyurire ay Allah sasira mukimara Allah subhanahu wa ta'ala kwitisa kwawe nonga mwene kibikibici by the way ni chance yabakwire chance ni chance yamani no kujati wakunkira wallahi kibakire bay ira uyu mwenti kumanya no borohoki Allah subhanahu wa ta'ala harabantu abiyahanjire uno kwakorera nje bikushana ki nduza kutahigu kandi harabiyagambire no byakore bibukungana kina kutahigu ino mushinjo mwe akanaga mutaka ni sarati ni saraki no ina abantu abamwe akabahanga concat the last points ndabana ibakora shirika yitwareba Kishwa wagambire watu ni ukojanti ulaika habita amaruhum fi dunya imirimo yaneza kusisikara okora kanuma kamwe hine kristo inkwenda kuborekera abantu aba hino mushijo omwe nzakorera abashije babiri ori akagira ati mweni nyawo bana banje nyoke ndafe munyosye mutakageza mukanzika munyosye niju murtambiko mu mwanya bana bareba tata yagamba era kiyafire abana bakora ki bakoresha bamosya kiyashiro mishoga Allah yambuza bwacu wagambira abana bongo bakosye yagira ati atuhanga wanje ati nyomwe ngakoze byinje munsi abana binabe nyina noria atmenya wenda kore byinje bitakabasagamba ati ngani makana ko abandi yagambira abana banje banyosye utakamfuna Allah ibiyagambira tatarakoze ngakafa awikiriza umutima gwe akayira kwikiriza akacha amureba inna Allah ghafurur rahim yatakahi umujana tina kuzakutaho umujana ahwe abyemere mwiti gukora mponza kutaho umujana bi rahmatillah ahwo kusasira koha kwa mukamanya mahanga ino wagize atnyoni insara nkora buri kimwe dene Allah sasira atnyirafta hamwe mirimo yanje yinkozire eje mirimo yo gukora wallahi to kumanya ikirizibwa ningate kwikirizibwa so twena ntiza kutaha umujana ahabo kusasira koha kwa mukamanya mahanga arona basigaze babiri yo basigaza bari yo kumukahurira kastoraka bakaba bari bakamatura hamwe ori akariye owo kidongo akutera za club za abina kubikora konka kansire munonga okusara ninsara azikari zishoma Qur'ani ndayi wajara kuriya navuga moto kensia bukimwe abikina inari ino senta ine timuyisize agira ati konka shije kumanya suriya nabasa kubashire ogo wabe
ata atere kanje ndeze kutaha umushange mutahi wanje noriya owabira kuri akavugira ati ngo kanjambi kanje nakore ishange ruhanga wanje kandi baje bakahikana uriya akatambura kuza kuzoku uriya atambura kuza crossinga ajari yakora ki yabaye kwatiraho owabira nakore bibi yataho mwiguru owabire natura ha ibada yatanka hai omurro ahalastawa njunga mantiruhanga inabantu byahangira batakuzakora kikutaho mujana konka ejedu wakanje kurekere gumano shaba Allah ayikirize imirimo yawe icyo kubanza shamjurat Allahumma ay Allah wajent Allahumma ekigambo Allahumma njigamuganje mayiza ngo ay Allah shindura areba umwanya ogomuyirweye ahiyagambira izineri agihindura kora waje waburi sinjeta Allahumma ay Allah in kunna min ahli nari kora watandikire umbata bomurro faktubna min ahli aljanna basa kubano tuhinduramu otsteko mbanta bomujana yono basa kushisha konga the end ukora yakanu mwaka kamwe otaho mujana so ejedu wajikwate Allahumma in kunna min ahli nari faktubna min ahli janna bitnu mujangu hangano maharabu no nuri nyankwe na ruhu na joti ay Allah kora be wampandikire mpinduramu opandiko mbantu bachi abo mwiguru simple as that ni byinji hona no kora cyo ukore birungi ukora tawboka hindu okahindura mu nkora namazima umusazi rukumani baramaho kiyagamba kaganina ukwata haza nacho nagira ngo wamanyi muslim wajhahu ila Allah ngo umuntu wena wakwata amagaraga ogona wakwata property zona okazihereza yo misho ga mukamanyamahanga wa huwa muhsin umuntu wakorecho ahagumiza munakore birungi ngo wagamba akagira nti faqad istamsaka bil urwati al wuthqa ngo muntu ogwe nobo waye kwataha mugoye ogutaruchweka mugoye mutaruchweka nuguha no waye kwataha mukamaruhanga atakuza kuriya nguzi kurabenyima takuza kujanta ngo nankogu noreba naenda kuraba ikamutegera bo Allah naza kwemerera wajinta burchumwe cyanye nakora ki nakikwasa mikoro ya Allah tubetuye n'umwana umfamily yanje nyine umwana wa brother wanje abarwira umutima akaza abanyisi cyo mutima konka tubetro na sente wallahi ajaye umuntu yajata atseka ni sababu shora subhanallah nzada alhamdulillah mimi nestawa ya mutasta hadija azirata tuntakayira kirra umwana batakubasa kutamba ngo yargaya kahari akushoma kubekwa yanjiri wajya sente zo kumugwara mu India tuzikozire tizuru konka bamutereze alhamdulillah tayari mu rwaro rumurago alhamdulillah anjizirata at Allah nasa korachi nasa kubara ni kuhira yama amakurga ayeji wakwata buri kimwe cyo kacereza umagaraga Allah subhanahu wa ta'ala na ayendiro yanti wayarzuquhu min hayth la zakorachi naza kugabirra aho tiye na masiko kujyo tumwe kakica kita amuza so nindeba kiretse mu bantu wiki kakakwayo na abacurukiza anaba tureba tugeze twehare mukamarahange bijyanjire wallahi twehare haram yon kandi
umutima ugukurire nubwo umutima gukondeza batahi babo nubwo umutima uhura na kayafuna kintu utakamera ikindi kintu umutima uhura kubi twareba umuntu wataje umujana ahubwo katima kiyabere nakarungi okay barakallahu fikum mubwirwa twata ataza kwendera hamasa kama nyokene cyo igamo nibindi munonga antuza kwantongera ko inshallah taala hari abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala yatira holana ningashiyihire omukusasira kwe so twine kugira imitima mirongi twetereze tutambura umuhanda gushire tubaseganyura mu cyango munonga hanaziganda hawa salli musa ananyinemo bia kabia wa madrasat Nusrat Nyamtyobora hamwe na Emirates Nasran Primary School aho mu Rugazi tatugenda tureba hashongeje ku nonga y'abantu abo basana tabaya tirona faza kwendeza kana kurungi wa alaykum salam